Alhamdulillah. Selamat dari corona. Asli kalau 5 bulan tak napusa kali. Ki alhamdulillah nak kalau meskipun 5 bulan ni tak napusa kali simpenan ni ka beda. Puru ni kasih terakhir ada kare 10 ke pancet. Ki ontong Pak Kalebun Hendra ni nang ke rukun karya nanging panjenengan satejo kudu oneng. Anak Pak Kalebun nika mak bisa memenuhi nika keinginan nak ajunan setuju. Tapi pokok nika ki ajaga kesehatan. Ki soalnya nika ki anyama kabedaan pandemi corona COVID-19. Iya alhamdulillah saya nggak ajunan satejo kudu ngangkui masker. Bede sih tak ngangkui masker. Aduh nak banyak. Jadi berarti persenan saya ngangkui masker nih guna 10%. Sangang polo nih pas berempat persen nih saya tak ngangkui masker. Saya nggak ajunan nih kudu norok protokol. Angkit Pak protokol kesehatan. Saya jaga jarak 100 meter. Jugelu. Iyalah tompok. Agak je tangki. Pong ki paringi beres selamat lanceng partobetan. Mayu kena taningi kena. Ngalak rakara kebeteker paling nyaman ngakan palotan ning kurukun karya sengak kudu ngangkui masker genika seeko cak protokol kesehatan. Genika protokol kesehatan. Masuk si tak tong, masuk kantong. Cukup sampai koran bujena tak pajula ke ngamuk tatangkeun.
Cukupkan penonton na dari parengana bersalamat lanjut parto betul oleh kala sarang ajunan apa cukupkan Kak Dinto pamator kaula mana bisalah malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran, pacar baru, baru kenalan, kenal di jalan, Jenderal Sudirman, singkat kata, singkat Den. Kok kerong kabon kek? Siapa kerong? Engkok. Ban kerong. Iya. Kasapa? Kabon. Enjong kok tak kerong. Siap. Boan kang kok tak kerong le 5 bulan tak temu kek. Cuk pakcar pak colon. Ayo mati. Cuk pakcar pak colon ngocak 5 bulan tak temu. Tak temu bendem Bon. Ma tak temu aja 5 bulan penting atumpuk musungkuk Bon. Cerita benar boleh. Ya. Ya kek. Parlo tak lagi apa pancek. Lagi. Pancek ngejopok seket. Engkau nyongop seket lah. Seket. Pasal lagi apa pegawai. Baja opan gua besih. Oh, mantos sabulan pas ngocak si bini. Ayah, mau nalaki pegawai. Iya. Rok beda ayah. Entos lumah kita gajian. Aduh, tolos ya kakan rapat mau sore ngoring ah. Tapi mun alake pancok. Mun alake pancok ke. Ban ngiding embuga. Mbak. Iya. Ngocak ayah. Rok beda, jana. Terus langsung bunda, jangan kok. Demak kek. Kasu menep. Anu apa? Melejerum bi bola. Kau iya apa? Coy gelu. Biasaan ya. 5 bulan tak nepu. Enggak sompak kerong kok kabon ya. Iya kok. Iya pak. Enggak ada enggak. Enggak selama 5 bulan tak adem-adem aja bade bungko. Anu apa romana Bon? Ya ada jalannya mana Satya kudu menjaga kesehatan ke harus mengikuti himbauan. Protokol ya. Protokol jeria kesehatan. Jadi Satya kudu jaga jarak. Iya bener. Tak oleh keluaran Roma. Enggak 5 bulan tak keluaran sekali telur cedes tak. Arah apa mah tak keluar Den? Istilah jaga jarak kok kesehatan. Pas atau kok musuh buka terus dim. Tak nemu aman kok kan mangkan ada enak kok lempong kok si ngerai bungko. Tak lah tahu bahwa nambuk gara bila lakare belis bibir tak kertlokelan dok bobo. Marengis kok. Iya boan apa peuy wah si kato karden mosok mbak. Mayura mau cekun masalah nasi cuko cek katokar. Nasi cuko jana. Biasalah lika-liku kehidupan.
Iya. Warna-warni kehidupan. Bak nari ya atau karma lolo apa tak todus masuk kabuduna. Boleh kan dia korbina sapi. Kanaan. Abudu ya anak nara berejek buduan. Apa tak todus kanaan. Iya malo ke tapi du beremah engko renge goja kepala rumah tangga. Engko ria beremah ya goja presiden rumah tangga. Ba iya, bada cao cana reng tua lambok. Andi bini mun atau karan ria eka jura jeke. Iya tepak iya. Tetijan foto karan. Si bener malah engko. Mainga. Engko setuaan pokok-pok. Engko serembi kadok be enol toli budi. Sapa situaan bon? Engko. Situaan engko. Jadi ya tawas lik tabelik. Mas katanya kering dia engko saya keluar kadok. Miskan bon se kalor kade situaan engko tapi. Bunga bisa bener setuaan. Embi mararua. Embi. Tila abudu. Iya. Kan pasti dua on mun abudu. Mai temu mun seteng. Bo, ero mah dua on abudu. Iya. Arwa mun embi abudu de ada, se kalor de ada. Bener buduk dah ada. Rembi saya keluar kadok bedia. Iya, rembi se kalor de ada. Arwa se ngudeun. Se kalor si di budi situaan. Embi. Iya. Ini manusia, bro. Tahu bon mi budu nembi mi. Bondo. Berarti saya jurung gote budi ruah kau repi nembi ruah. Ding bon. Oh, cermet ngok kabon. Tak tahu ngok kabodan sasos sangari atau karmo sombuk ke. Sela kabodan kok tandi besegi empuk ke ngaronyam malolo. Manja kangko. Tak bisa ngaboseki sikon dan kondisi. Bo apa sih katokar? Acurat kangko. Mi polang kok abrik solasi kabon wa. Colo cili tengo. Ruwa wa. Arwah solusi dim. Iti narapo kok bedesi na deh. Mak norok rabon kita bese kangko. Imaya ajok. Mendak. We paksa. Iya bolan tak nemu boleh jo. Aru akan yun akan meminta nih kangko. Engkau tak napu tandi PC jo. Iya. Pas minta pola nalasi lain ruang numpak sepeda motor gunung kok numpak sepeda kali yun dari yang ngosok. Empuk ke. Terus deh. Minta sepeda motor kangko. Boyo meliaki. Apa gigi dek-dek kok? Inya mana kok tandi PC wana tinarale bila lang kok napu jak nang kok bu pengaruhnya bu najira cuci nak kangko nguca lagi mobil nguca lagi apa jak nama kangko lak menjelam Kikir gak jeri ya? iya mari jeria bona minta sepeda motor apa rale mak cek kebelet deh can kok. Iya kebelet kayak kaburuna. Iya, kayak kaburuna jangan engkau. Engkau minta sepeda motor surah jangan. Marara. Mbak nari aku nodi tua wen ya. Ya, Apa? beni surah. Apa? Supra. Jering si meling, kok mak bok nasi jengkal. Iya ra Supra den. Surah. Supra. Dim. Supra go. Supra sepedana. Surah. Si Andi dealer. Tebus. Tebus ben kok ini tebus. Tebus. Iya. Tebus ben kok tak latin lah kok lah. Engko lah nyam lampu ke ngaronyam, tak latin kok reng tandi PC. Rat-surat jebungkoe pak gedi ben kok. Lagi tak kelar nyetore. Ya bengkoe kalah sepeda motor mek kagui bengko pasan. Arwa benirat surat de bengko. Apa? Sertifikat. Ya, sertifikat belum malah lopot ben sertifikat. Ya, sertifikat belum mau na. Engko ngocap apa buru? Sertifikat Lopot. Sertifikat. Oh iyalah ya. Apalah burulah Sertifikat. sertifikat jire jual ben kok mana? Ya pesena bodoh jak nang kok tang ben kok. Mayu mangkat ka dealer jak nang kok. Beli serawon. Mangkat ka dealer sunemep kok. Semenep den. Ki narasan di colok engko dimbu mata nemu tepak una. Mangkat ka sumenep marah pele si kemasi beliau jak nang kok. Au bodiri Supra. Apa? Arwah sepeda motor laki wa useng. Iya, fiction roh. Useng kok. Fiction. Fiction sepedana. Useng. Engko karismaan.
Atau bungakan sarkajo. Iya, mare ya ibu jori ben kok tanda tangan kok resmi doa. Iya. Ibu jori ben kok kibo mole ben kok pasan. Ibu picek. Bikep roa. Bikep lampuna duaan. Picek. Jasetong belia. Kibo mole ben kok patoron katanian puta tangga ngocak ke. Bermain. Aduh, dendi punya pesena beli sepeda motor jana. Toro make dirat surat tanah ruah. Mari jeria bana. Iya. Mari salameti ben kok, salameti ro ya. Sepeda motor roa ngonceng ki haji kok. Oh iya. Seram ben kok. Angku ya apa? Engko oli. Wah. Angku ya oli. Aing kom-koman si mari ngaci kaya ci iwa. Oh iya. Pas embuka tahu beuna. Bermain. Kan embuka pedi roa. Iya. Pas mandi sajedeng yabi. Oh, Iya. Pas akalan pigaun roa. Iya. Siduk bobot terusan. Setakra abuntok kabudi roa. iya. Arwah yang kui. Pas ngangkui sandal titing siting kita ngaroa. Iya. Titing budi roa, tinggi budi. Apa nak cok bila yang buka jalan beri are. Ada tinggi tengah. Pas ngojak kan kok marah ayah amai nakamat tua. Iya. Ngaco. Wala nanti sepeda motor anyar pas aku ngajak ntar kamat tuan aja meski atelasan tak tahu ntar kamat tuan jo. Terus dan. Iya mayu mama cak nangko. Celanya malah kok di sepeda motor bona. Iya. Sepeda motor raya patoron standar raya. Pas membuka seklak ben kok. Sepeda motor lah. Sepeda motor seklak ben kok ya. Sepeda motor seklak ben kok pas membuka ngentel onggo. Starter odi ben kok. Jeng cik 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 cik. Ya, Anyar bona. Napa genco ben genco. Atal-talan pasan. Apa den? Sempuk ke ruang temu patuna jeding. Sengko temu nengi patuna musola. Bara apa? Engkau tak tahu numpak sepeda motor ja. Mari jadi apa sih ojo wana dim kok. Mulai benar kadang kana, mulai benar kapana, jabuli dena. Jana, engkau temu patuna jeding jana. Antal gelura. Mari jadi adim lah sepeda motor lah tak temu lah je demma. Mare na temu datang tibi marah. Sepeda motor klakson titit jana. Mulai tibi apal kabungkona. Sepeda motor Tahu kamu kona. Jadi yang kau pasan burung kau denak ya ntar kakalebun na. Engkau tak mulai kasati aja. Antos gelura. Bo Andrea deplok ngak jeria tak tahu numpak sepeda motor. Ika setuaan ka teplok ber. Bo Andrea rembi tahun apa? Tahun alip. Iya, mapa kalan kok. Marah racuri kok di mabode setahun numpak sepeda motor yuk. Kursus yuk. Baan mau nacere sepeda motor tak usah karing lain. Demah. Buh, Hasip yuk acuri yuk. Engkau pokok tahun numpak sepeda motor ngibo sapi desak. begian kok. Pangwana. Ya enggak lah. Maro buduk bebini. Baan tak tahu kan kok Bon. Enggak. Trans 7 motor Gipi Iya. Rinso siapa ngacuri? Apa Norinso? Iru Mereken sasaan di Rinso bon. Arwa Lorenzo. jeria. Rinso. Siapa ngacuri Bu, nah. Siapa kok? Iya si tekat wah. Si ning nomor tong. Siapa ngacuri? Bu, nah. Siapa kok? Iya di sak pembalap. Iya. Bu, nah. Kok bening kok? Siapa? Tak tahu. Iya. Cak nang kok mek bu nah sing ngajuri gontak ya dah. Marah lah pokok tahu kok dim serius ya dim kok tak gojo. Engko mun tak tahu teh bagi mule mau sumpuk gojo. Iya, main kok nolong abaan. Baan mun ajar Satya kang kok. Iyalah. Ajar dia. Ayo ka Bengko. Hah? Ka Bengko. Benu apa? Bo sepeda motor apa di Bengko bana? Wah, abit si mulia. Ajar dia pasan lah. Di mau lihat sepeda motor bana. Baan kagak bisa sepeda motor. Boh. Enggak manusia orang dia. Baan tak tahu je dia. Orang Jepang aku bisa sepeda motor nyontok badan manusia. Alat tuh. Alat tuh. Oh ibu nama pinter bana. Langkok bon. Marah aja yuk. Ajar dia lah. Iya. Tegak. Ada apa? Tanang.
Benih tanang. Apa? Setir. Oh iya, setir ngariangku. Berapa? Setir. Bagus. Ya kanan kacir. Hari apa? Hari apa? Nah kanak ini kekeleng. Nara. Karena juru saya udah motor. Hari apa? Nah kanak ini. Ah. Polompolan. Benih polompolan. Apa dia? Rem cakram. Oh iya rem cakram. Oh iya rem cakram enggak polompolan nunggu. Hari apa? Rem cakram. Benih rem cakram. Apa? Kopling. Oh kopling. Hari apa? Aduh. On rah. Jangan joro. Amat ki ajar sepeda motor mon koper kopeng. Hari apa? Kopeng. Benih kopeng. Apa? Sepion. Ria sepion. Sepion. Oh iya tang natang kanan kacir nunggu. Pinter nah. Hari apa? Aduh. On Arya apa? Beri pas napak combut sekalian. Arya apa? Iya bila labur tos buron laon mana? Mata. Benih mata. Apa? Lampu kota. Dia lampu kota. Lampu kota. Iya. Lampu kota. Mun petek terak. Beremah. Ya, petek nang ada ya. Video ya. Ayo petek video. Petek. Oh iya tahu lah. Iya tahu. Guna na lampu kota ya mi bawa na jalan na malam kan tinggal ngodi mi takut ya ada mi beda koceng oreng takut bentor. Hah? Iya. Iya. Mak gun tahu saya ngacopo, ke tak tahu kagiak na colo. Ada apa? Elong. Benih elong. Apa? Kelakson. Ria klakson. Klakson. Oh iya nggak elong jek bejek nunggu. Kelakson mun EPC amunyi. Klakson mon EPC amunyi. Amunyi. Iya. Coba ya. Amunyi. Amunyi jo. Apa? Tit. Oh. Tit. Anyar. Tit. Jumle. Tit. Cukup serah. Tak rajoil tak. Aki nata kok konslet. Iya mbak konslet aja sepeda motor anyar. Ada apa? Joil. Colok. Benih colok. Apa? Penyembuhan bensin. Ria penyembunyian bensin. Mbak namun nginom dari dimah. Colok. Colok kan? Oh iya engko. Bensin selen. Buru ke tangki. Di mana tangki? Iya. Oh iya engko mau ngakan buru katabu. Mbak entau kakek nangan nabusi. Enggak. Mak di maabusi beda bebena tangki. Penyembunyian bensin. Bensinnya selen buru katangki. Mak di maabusi bebena tangki. Oh iyalah tahu lah. Kena iya. Kena. Kalau benga kontak tahuan. Enggak. Ria. Ya. Bersih rabu telot. Latina ra namen arta eta mendina bengo. Ria. Sangat rabon. Oh sih. Kena iya. Oh iya, coba ya. Kontak gelu. Kita kontak napa iya trap coplak dengan. Kalau pae. Tet. Siapa mana ratet? Tet. Mak bawa sepeda motor mengi. Terus gula botok ya. Ngong. Beke. Ngong. Beke. Ngong. Beke. Tak bisa ya. Busi kotor. Apa? Na busi kotor. Apa ada busi kotor? Mayo. Apa ya? Setang. Kaya.
Muka busi nah. Mayu. Oh, berempat turun narela. Ya, Maria. Kalau bercerai lah. Mayu buka ah. Tidak apa ya? Setang. Hah? Setang. Setang. Iya. Muka apa? Busi, mau lebrse. Oleh bersih. Iya. Muka busi. Busi buka. Buka tak nemu busi laguna. Lala bersih lah. Bersih lah. Boy buka beremah mana. Jarang tak temu baut ya. Busi. Ngong. Demak dia. Tompa. Buh, siapa numpak? Engkau. Numpang kok? Iya. Aduh anak. Ngong. Barang ngibu apa una? Hah? Ngibu apa una? Jadi nambi apa dah? Alah dia karjana kali bun aja ngibu senjata tajam una. Sompat nambi apa ya? Nah, apa cok nyocok buru. Jadi mana? Ngong. Ya. Iya ya. Drit kan dia buru. Sompat ada ya. Ya, barang ngibu senjata tajam bona. Juk kok. Jarang nyocok buru. Yuk. Ya. Iya, dia. Tina cek ngerenger. Are akan pada mau sondi nabok nah. Are akan disangko lepak. Yuk. Ngong. Ya. Ditias mangkat. Tahu lah. Buruk mana? Tahu kan lu yo? Tahu lah. Nggak mulia nggak? Bedem mah. Wah, enggak sekolah ala guna. Wah, sekolah ada liburan saja sekolahan online. Mai kiri pak di. Iya. Mai kira nak aja pak nak bude dalam. Kiri mak. Iya lati nak mak nak nangkok. Kiri kakak. Lati nak kakak nangkok. Lah marang gua ajar lagi sama yo. Cek dah tahu. Deki muntah aja pas nabrak bungkana cemana. Lah marah le pada. Mak ere kena pak na tompak engko. Setir. Rem cakram. Kopling. Ya marah dari tepat. Lempo den. Di mana boleh sepeda motor lempo dia prian dia. Engkau gele tompak tak lempo je. Macam mana? Sepeda motor, setir. Cepion. Cuk tajuk carpet. Engkau gele mai ting-ting. Enggak tak sengaja. Lampu kota. Colok buta. Engkau gele mai jocoh. Klakson. Tina coba nyono. Mak norok musuman komen ya. Klakson. Penyimbena. Benci. Ada keket. Dia mau beli sepeda motor ngeke. Mak ngeke bener. Penyimbena bensin. Tangki. Busi. Tina rajuk congok. Iya. Si bener busi nama kene. Senggok kan kene busi na mio. Mun sebok na busi na salender ya colok. Kontak. Nyelet kontak dulu bener. Tet. Siapa mana ratet bro? Tet. Dia mau pada mau nyina kontak tet. Tet bro. Tat. Tas dulu. Tat. Cok pentel potong. Cara aku nggak ria. Napa pentel potong di? Ngong. Krak.
Ngong 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 krek 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 krek. Oh, busi kotor. Mun krek 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 benih busi kotor. Apa? Ager minta bayi. Ya bener pintar, mana kok busi, mana bener TV ger. Akal lah busi entah kayak bukal. Tak bisa ager. Tet. Amunyi. Isa lenger. Di mah gue desa beda motor salenger. Arya mesin na yubi dumping. Apa nih babu mau? Sentaan. Pure salenger. Kan kok. Mbak nari acur desa beda motor awan jo. Nang sian dieng kok macengkal be. Bana sepeda motor. Pate ira. Di mau di sepeda motor ngajak pate. Tumpak. Main nang. Nyaman buat nang gas. Kerungan pekeo. Gempos. Sepeda motor anyar gempos. Ya, maya kala narik kere buat kita rimbi engkok rimbi kada. Ya kompak. Kalilah. Mas kapetong ni mure kumpang. Mana Pak kenyang? Ban na yo bisa kene. Oh, yo boy ban na beca. May dinaki mo. Apa na? Nyelip sekuntak ira. Tahu sih. Jangan kok senjata tajam. Minta. Enggak. Mana minta? Nah ini nara. Nangkok yang aburu. Bodoh. Bodoh yang enggak. Cara nor ya. Ciat. Tumpes sudah. Oh, macam bi. Ereken sapang. Tawisi colok na ya lah. Apa? Betul. Hati ya. Tak nangkok sapan hin. Sapan aja. Kan dia aja kalkul ya. Hus. Hus. Hus, hus. Siapa dia? Kontana sape tak dengar. Cie. Hup. Dia ngaji aja. Hup. Cia. Cia. Parah lah. Ngodem Madiun deh. Cewek kek.
Hai. Hui. Dek. Dek. Eh. Ngai dekat lora bon. Dek. Eh. Ai. Nen, pajulan na bermain. Bermain na. Cembi. Dek. Bibir manis, Den. Hah? Bibir manis. Banyak gula. Manis. 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 Ya, bau. Bobi ini asuel. Coba nak rebus mana? Dan. Arah badan. Den. Marim. Den. Arah apa Den? Berak lima berak. Berak lima. Isak. Lima berak. Ya bak napa sanggi ya mana? Cik saya cabut enggak bak nanti mana? Kamu tak tahu dia di mana. Aduh. Arah badan. Luar binasa. Arah apa? Om. Pakak. Arah kupuk paling ria. Dek. Oh. Turun mari aja dah. Badan. Tarik. Allah. Kira jo. Dikit masih ketap dia dia. Kira je dan. Ya. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullahaladzim. Tuh, Masya Allah, bu beni muhrim rale. Astagfirullahaladzim. Ini murim tapi geluan. Cewek matang mata bolon. Apa bolon? Elong, lah nggak berkai. Nggak sembut, patek jadi. Hai dek. Apa? Apa toh? Apa? Demau. Pada selamat ya. Demau. Mulia kada. Tak ngerti ngujo. Ngerti kok tahu? Apa? Arya, ndi bapaknya mata kok. Mbak. Papa tak tak pita papa tak tahu. Tak ngerti. Papa teh. Siapa? Apa? Apa tak teh? Apa? Enggak bawa dia. Iya, bawa dia, enggak. Ingin jolok nanda. Mai kenco colok na. Caremat engko merah patut di dia. Maria. Mbak. Entah apa. Mbak.
Apa ya? Ambulan. Ambulan. Entar ka toko perhiasan sing ngelap-ngelap. Bang. Bang. Ya. Nah. Bang. Ya. Bo. Hah? Apa ya? Em lagi ya selok. Ya selok beri ya. Nja tak napak sedu ya. Apa ya na? Lagi na celana legging. Apa? Engkau. Mah. Bermaria. Apa ya, Den? Apa ya? Em lagi gelang soko. Ban mun tabok dan jok ngosok ya. Romana, Kek. Romana. Mau kok Mungkin tak ngerti ya. Mun kok paham. di mah ya. Jalan Parapatan, Budina, pabrik susu. Ya, bon cuma tahu. Tanya ke ulah bertajo. Mbak. Mbak. Oh, Susu kok susu ya. bon penter, Den. Mbak. Cung. Tanjung. Tadung. Eh. Nang menape? Baru amba nangko. Mbak. Di Mayra. Jalan Parapatan. Ibu Dina kandeng ambi. Iya, mbek ya. Dia bundaran masuk. Oh, bundaran. Mbah. Di mana ya, Den? Kuburan. Kuburan. Di mana ya? Hari ya Jalan Parapatan kuburan. Iya. Belok kanan, belok kiri, Ibu Dina Puskesmas. Orang suntik. Ngerti mana? Apa? Ada apa, Mas? Ibu Dina di mana? Bukan lama bui gitu. Benar, Den. Hah? Bukan lama agong dulu. Salah, rumah agong dulu. Ben kamak adik. Engkau entara ka pamilihan. Pemilihan apa? Kalebun. Tak pemilihan kali ibu, Den. Mana tak tahu apa kan kok? Engkau bagian panitia engkau. Bagian TPS-an yang idima, Mas. bagian panitian gitu. Boh, panitian kan? Panitia aku panitian pun. Panitia. TPS-an yang imadima. TPS. TPS apa, Den? Ya, TPS ini tempat penyeblosan. KTPS tak tahu. Kantong nih kah? Oh, Edina yo, Mas. Ki. Kalangkong yo, Mas. Ki, Dek. Oh. Yongku. Ber tak enggak Satya. Apa, Den? Pak Hendra calona beuna. Oh iya, ngku. Maran tarik kamu kok nama yuk. Mayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenal lagi Tun Gula Pak Joko minangka Ketua Panitia Penyelenggara Nika pilihan Kalibun leres neng Edwisa Corapao Kacamatan Cora Pelok Kabupaten Cora Cempleng sikadima saat mangken ampun depak bektona masyarakat Corapao kaangkui milih setong orang sebudi merteh otabaipun mimpin ning Mager Sare Corapao diri kak dinto dek setuju masyarakat Corapao iya tore kaangkui milih tak kalabun kak dinto bede provokasi sesuai kalabun pilihan dari panggilan epon satuju Mager Sare ning Corapao Eki seran pangade ring delem bo ini ka beni nyerak kia pangantan beni bo napa nih pilihan kali bunika pantong aku loh oh tim dari Pasera tim Siksos sukses dari Pasera Pak Hendra Mas Hendra buka TV punten sarang Pak Hendra kedua katel kampah bagaimana Pak Hendra katelok saparo katelok satu gel bagaimana Pak Hendra mungkin bade bingkeng tore Adika calon saya pertama nikah Mas Hendra oh iki nikah iki Selamat pagi Pak. Tina sih mau bodoreng genteng deh benar yang namanya Pak Hendra ya calon ya calon kepala desa Corapao paranying tenang sabar orang nika senyum mora senyum nika Pak Hendra ini adika tarenton jadi talangkong anika tim sukses dari Pak Hendra anika Ampon Rabu juga Pak Hendra nika juga Ampon Rabu coba ngantos dari rival otabe kadito calon sekapeng 2 anika nika Mas Edi nika Ki Belun Rabu jadi tak langkong iya dan bagian keamanan ya bagian keamanan iya. Oh iya Pak wah awas semangat nih Edi dan tolong dikendalikan situasinya wah bagus alhamdulillah semangat Nika balai kau ningi baca dua abirit iki calon Nika saya nomor 2 Nika ki Ampon Rabu Mas Edi Nika agentong dek sambian setuju sikap Nika se cocok keangkui mimpin setuju masyarakat Corapao Nika maaf ini iki sampai sambeli kade ya. Yakin sampai napon sore sambeli kade wah Nika Mas Edi ini seperti yang telah tercantum dalam prosedur aturan pilihan jadi sebelum Nika naik de kursi salah setong antara Nika pilihan sapaja menyampaikan visi dan misi Nika bekto dan kula ngatore langkung timin Deka salinepon
Mas Hendra Budi Kurniawan. Oke, ya tore. Visi dan misi, napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau saya jadi kepala desa, nanti gaji saya akan saya serahkan untuk rakyat. Semuanya. Bagus, tepuk tangan buat Mas Hendra. Iya. Berarti menami Mas Hendra ini terpilih sebagai kepala desa yang bisa kanto gaji Mas Hendra saya serahkan semuanya. Tapi mohon saya udah punten. Ngalak proyek ke boy. Misi dan visi. Ini kah? Visi dan misi yang kedua kami serahkan kepada calon yang baru datang, Mas Edi. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manabi badan kaula dadi kelebun. Nyari kelebun nih kasih tegas je aja aja itu. Nih kayak kula nih ketegas nyaman. Sampean tak usah susah. Edi saya kanja bakal bangun mi kula. Jalan-jalan si rosak patepak, listrik si tak masuk pamasuk kacumbon sampian sadojo benikun rumah dalam kuburan beri lampu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Aneka setuju aneka ampun miarsa benikun cuma neng rumah saya beri lampu listrik. Kuburan dalam nikah beri listrik nikah untuk Mas Edi. Nah, makin sebelum sampean artena alongku neng tempat si ampun tantu kisah panitia. Tuan gula nyoon kaangkui. Halo. Iya sape sambeli iya sape. Oh. Iya kening kor ya maren. Alhamdulillah. Tak percaya aja kakek deh. Oh. Nah, kakui acara satu sepon Kak Dinto pemilihan tempat untuk Mas Hendra sarang Mas Edi. Tuh, tabur. Tuh, alhamdulillah. Banyak kesena. Tabur. Wah, tuh. Ngalak rokok dupres kemarin yuk. Ya. Bagus. Saben sambeli. Oke. Talangkong untuk Mas Hendra sarang Mas Edi. Anika acara satu sepon pemilihan tempat. Anika panitia nyadiaki 2 gambar. Saya mungkin bere anika gambar centong. Cantik. Kamu mabodok dia. Saya pengkir Timur anika centong. Anika 2 calon anika oleh milih. Tapi carana anika ring panitia tak menyediakan lotre nika pingsut. Pingsut. Semenang milih kade. Menang apa? Nyari nikah menang. Napa? Mbak napa nikah? Turun, panitia. Kenapa? Empol. Kalah kan nikah. Kalah. Nikah. Kemana aja nikah nikah. Leres, cari kene. Kene kan apa? Bilis. Anika. Kojo. Muni genjo kan mate. Kalah. Muni genjo. Munyunuk aku pengen gejo mati iki ya. Nah, Mas Hendra nikah milih kamah. Oh centong. Ya tore. Makin. Adika centong hak nama Mas Hendra, canteng hak epon Mas Edi. Sebelum nolku, Kadito Tuan Gula minta tanda tangan himit untuk Mas Hendra. Tanda tangan kantong. Ya, tanda tangan. Ya, tawon. Sip. Halo. Kabolo ka muka dream.
Sampean pas langsung kan beli. Yo mak je. Siap hari, siap lamu hari. Mas Hendra, kita ampun las tanda tangan, talangkong. Mas Edi, tanda tangan. Sebelum alongku, tanda tangan. Ya, kata deh. Contoh. Maksudnya apa nih kak? Lu tak bisa nulis. Ya Allah. Nih kak gue tak nyadi mangsen kan toh. Ya, mau repot kapan itu ya. Enggak mas, ngincung mas. Tuh. Keberatan nggak coba. Oh, ya terus lagu untuk Mas Edi. Anak so. Nah, makin dua calon ampun sami alongku kalawan kadito maos. Bismillahirrahmanirrahim. Nika pilihan ampun ibuka. Untuk bapak kemanan silakan. Dekat masyarakat ya tere semilia. Nika giliran. Ya tere. Ada. Iya nako. Sehingga Pak ngatengan, cocok Pak ngatengan. Oke. Nah, bagus. Ya tere. Cok sampai beda provokasi sesuai kalaben pilihanna ATE pon sampian beng sebengah ya tare. Astagfirullah. Ya Allah. Rakyat tadi saya patung bulagaan dia. Nah, sehingga cok sampai kening cacae sesuai kalaben Athena. Ya, aduh, ada lagi. Ya Allah, mau di Gusti. Ya, silakan Bapak Keamanan, Bapak Keamanan. Aduh, sehingga Pak nyocona, ya. Pele kempure saya tepak. Saya kempure saya tepak aja, ya. Ya tore. Aduh, banyak rakyat cara pau. Ya tore. Ya bagus. Ya tore. Do lame ki beda. Aduh. Ya boleh. Ayo. Tuh. Mak ingat mitisen. Rakyat macam-macam benar benar. Julian. Pasera saya kesenengi sampean. Ini kah pas cocok. Saya kesenengi sampean pas cocok. Saya enggak. Aduh. Apa? Ya Allah. Tadi saya patung bulagaan. Bagaimana Bapak tim keamanan? Sudah habis? Habis? Habis. Andika cuma ampun pokok setong kurang 1 jam. Iya. Jadi makin tebe deka bagian calon keanggui nyoto. Gatare calon. Sehingga abeseki olati kempure selesai untuk Mas Hendra. Nyoto sehingga tepak ka muso. Sehingga alhamdulillah. Dika. Ya tore Mas Edi. Buara pemune sabuk rokok naik. Nah, yakin muncakna tegas sa. Mare ekolet sampai nabon. Ini kan Mas Edi, tak langkong cek sampai kalero nyoco. Maaf, minta kartu lain. Apa Mas Edi? Nyoco tepak kajentong. Benikah? Nikah centong bang. Embian apa? Kanteng. Beberapa mama tak ngabis sambil.
Masya Allah. Capok panglimunan dia. Datar ya. Pak tenang situ. Dari tim sukses. Datar ya, saja cua. Enggak. Bagus. Saya enggak canteng yo. Datar ya. Dari tim. Ya. Lawan, tikal. Matikan. Ya. Dari Mas Hendra. Kalah, Muntima kalah banyak kasih bura. Yakin Bon? Yakin? Oke. Bon, lestari lagi. Anika dalam acara penyucian nikah pon etotop. Jadi makin cuma ampun Pak deka acara penghitungan. Palai kau ini dek setuju masyarakat Corabao hak pilih masyarakat Corabao tak dinto satujuna 3.750 saya tak hadir Anika 650 Demaran. Anika saya tak hadir 500 Anika. Makan jumlah dari penghitungan Anika ini sekecil peti mulai. Ya tare persiapan. Jadi sekali lagi hak pilih masyarakat Corabao 3.750 saya tak hadir 500 petong polo. Nah gini jadi makan menuju ke acara penghitungan. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Canteng. Asa. Canteng. Asa. Edisa Canteng. Halo. Iya pasang beli langgo malolo. Iya canteng buruan nyelcol lah. Hah? Canteng. Esa? Canteng Saidi. Terus? Canteng. Terus? Duma apele mun sakone. Centong. Canteng. Centong. Terus? Canteng. 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 Centong. 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 Canteng dong. Maaf. Apa Dan? Tidak kita buat. Hah? Sorry Dan. Tenang. Ya. Hah? Hei, betulan. Hei, mau kemana sampai? Kemana sampai? Aman mon, aman. Aman, kemana sampai? Bawa pangaran alonca abulan. Balonca, mati 3 puncak na tegas. Apa kelelek? Oh. Centong. Centong. Canteng. Centong. 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 Hah? Centong.
centong, centeng, centong, 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 terakhir, centong ki, terakhir, penutup nikah. Terus, sehingga Bismillah, centong. Nah. Terakhir nikah pon ki, nikah pon las tare. Makan acara selanjutnya pon jumlah hasil dari penghitungan. Kalau jelas lagi boleh lagi. Nikah penghitungan pon las tare, masyarakat nikah corapao, nikah 3.750 nikah set hadir 570 nikah. Hasil dari penghitungan saudara Hendra Anika ngoleh jumlah 6.400 sabidak. Cakna 3.000 lebih. Oleh di rakyatnya. 6.400 sabidak. Setaksa 3.000 lekor. Mila opot nyocoy. Kaangkul taratan edi hasil penghitungan Eka Dinto ngoleh jumlah 115. Pak Hendra, 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 Pak Hendra,